Ndabasoje cyane kandi nongera kubaha ikaze mwese mudukurikira no kuri Triple 5pm News. Uyu munsi tugarutse ku makuru akomeye cyane ariko kandi ababaje ku ruhande rwa M23 agaragaza uburyo akanama k'umutekano umuryango w'abibumbye kateranye ku munsi w'ejo kagaragaje ko M23 igomba kuba yasohoka mu bice byose yafashe, abandi bakagaragaza ko igomba kujya kure y'umujyi wa Uvira. Gusa hakaba hari n'abandi bagarutse ku mpande zombi aho bakomye urusyo n'ingasire bakagaragaza n'uburyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igomba guhagarika ubufatanye na FDLR. Nanone turi buze kugaruka ku buryo abayobozi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu minsi ibiri ishize ndetse n'umunsi w'ejo bakunze kugaragaza ko M23 itigeze iva hariya mu mujyi wa Uvira. Gusa hakaba haje umuvugizi w'ihuriro rya Wazalendo agaragaza ko abarwanyi ba M23 bamaze kuva muri uyu mujyi wa Uvira ndetse Wazalendo ariyo irimo gucunga kugeza kuri uyu munsi. Gusa akaba ari ikibazo gikomeye cyane ko uyu ushobora kuba ari umupangu nk'uko twabigarutseho muri video zabanje w'imitwe yose yitwaje intwaro ikorera hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yiyemeje kuba yafatanya guhangana n'uyu mutwe nyeshyamba M23. Bakaba rero bashobora kuba baje muri Uvira mu buryo bwo kugerageza kwisuganya ndetse bakisuganyiriza hafi y'umwanzi bashaka guhangana nawe. Tudatinze rero ndagusaba kubanza gukanda subscribe niba utarayikanda rwose udufashije cyane, ugize uruhare mu kutuzamurira uyu muyoboro kugira ngo ibiganiro byacu bigere kuri benshi. Tudatinze rero reka dutangirane n'amakuru ababaje cyane y'uburyo abagize akanama k'umuryango w'abibumbye bose basananiye iri huriro rya AFC M23 mu nama yigaga ku kibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'uyu mutwe witwaje intwaro wa M23 uvuga ko uharanira ubusugire ndetse n'uburenganzira bw'abaturage bavuga ikinyarwanda by'umwihariko abanyamurenge hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi nama kandi yagarutse ku buryo MONUSCO yakongera kugaruka gukorera hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri manda y'umwaka umwe. Bikaza nyuma y'uko hari hamaze iminsi ibiri gusa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigaragaje neza uyu mutwe nyeshyamba M23 bitewe n'uko yari yemeye kuva mu mujyi wa Uvira ndetse bakaba bari bamaze kuvamo byuzuye, aho bari bagaragaje kubanenga cyane Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abambari bayo ko bari bakomeje kugaba ibitero ku mutwe nyeshyamba M23 kandi wagaragaje uburyo ki ushakamo amahoro ndetse ukagaragaza n'ikimenyetso gikomeye cyane cyo kuba wari wamaze kuva mu mujyi wa Uvira. Iyi nama rero y'abanyamuryango bahoraho mu kanama k'umutekano mu muryango w'abibumbye, ubwo ni ibihugu bitanu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Uburusiya, Ubushinwa ndetse n'Ubufaransa. Bakaba bemeje bidasubirwaho ko M23 igomba kuva mu bice byose yafashe mbere y'amasezerano y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabereye i Washington, ndetse nibura bakaba bajya mu birometero 75 uturutse mu mujyi wa Uvira. Gusa nanone bamwe barimo n'Ubushinwa banagaragaje ko M23 igomba kubaha ubusugire bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ikaba igomba kuba yava mu mijyi yose yafashe hano mu burasirazuba bwa Kongo irimo na Goma. Gusa uwari uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba yaje asa n'ugaragaza ukuri mu buryo bumwe, ndetse nubwo yarashyigikiye cyane gahunda yo gukomeza kwijundika u Rwanda agaragaza ko ari rwo rufasha M23, kandi ibi bikaba binyuranyije n'ibyo M23 yemeje mu masezerano ya Doha ahanini ajyanye no guhagarika imirwano. Gusa wari uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu kanama k'umutekano mu muryango w'abibumbye yongeye gusa n'uwigarura mbega agaragaza impande zombi, aho yagaragaje ku Rwanda na M23 nibaramuka bemeye gushyira mu bikorwa amasezerano ndetse ngo bakanareka MONUSCO igakora akazi kayo, nayo igomba gushyira mu bikorwa ibyemeranyijweho mu masezerano byo guhagarika imirwano, ndetse by'umwihariko MONUSCO igafasha mu gusenya ndetse no gusubiza abarwanyi ba FDLR mu gihugu cyabo aricyo cy'u Rwanda. Bakaba bafata mbega bagasenya umutwe wa FDLR nk'inshingano ikomeye cyane ya MONUSCO bakabohereza mu Rwanda. Ibi rero bikaba byafasha MONUSCO mu kugera ku ntego yemeje yo kugeza ku mahoro arambye, ndetse nanone uyu wari uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba yahamagariye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhita ihagarika imikoranire iyo ari yo yose n'uyu mutwe nyeshyamba wa FDLR mu buryo bwo kugaragaza ko impande zombi zishyigikiye amahoro, kandi bikaba byakorohereza MONUSCO n'abandi bafatanyabikorwa bagiye batandukanye
kuba bafasha kugeza ku mahoro arambye. Andi makuru nanone akomeye cyane arajyana n'uburyo guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakomeje kuvuguruzanya n'abafatanyabikorwa bayo ba Wazalendo bijyanye n'uburyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari yagaragaje ko 23 itigeze iva muri uyu mujyi wa Uvira nk'uko babitangaza, aho bari bagaragaje ko bari mu mujyi biyoberanyije bambaye imyambaro ya gisivile mu buryo bwo kuyobya uburari no kwereka amahanga ko itakiri muri Uvira, kandi ngo mu by'ukuri irimo nk'uko byatangazwaga na Patrick Muyaya. Gusa aya makuru akaba yaje kuvuguruzwa n'itsinda rya Wazalendo bagaragaza ko nta murwanyi n'umwe wa 23 kiri muri uyu mujyi wa Uvira, ahubwo banavuga ko abarwanyi ba Wazalendo aribo barimo kugenzura uyu mujyi kandi bawucungiye umutekano. Bagaragaje rero ko abarwanyi bose ba 23 bamaze kuva mu mujyi wa Uvira, ndetse bavuga ko bari gukora amasuku muri uyu mujyi mu buryo bwo kugarura amahoro ndetse no gutegura ko ingabo za leta zizakongera kugarukamo ndetse zikongera kwashinga ibirindiro no kuhacungira umutekano nk'uko babivuga, nubwo byagaragaye ko ahubwo iyo bahari ari bwo umutekano w'abaturage uhungabana cyane kurusha uko baba ntabahari. Ibi byose biragaragaza ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa bayo bari kwica ku bushake kandi ku mugaragaro agahenge bari bariyemeje, dore ko 23 yo yari yemeye kuva mu mujyi wa Uvira, ariko nanone bakaba barasabaga ko iyi mitwe yose igenzwe no kubangamira abaturage itagomba kuzagaruka muri uyu mujyi wa Uvira. Gusa ubu ngo bikaba bigaragara ko byamaze kurengwaho n'umutwe w'inyeshyamba wa Wazalendo, aho bo bemeza ko aribo bari kugenzura uyu mujyi wa Uvira. Ibi nanone biteye impungenge kuko bishobora gutuma 23 ihindura icyemezo yari yafashe, bitewe nuko ibona ko nanone abaturage ba Uvira bongeye kujya mu kaga gakomeye cyane. Aha ikaba yakirengagiza ubusabe bwose bw'abahuza ahanini burimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibi byemezo by'akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye, cyane ko bari kubogama cyane bakaba barimo gusubiza ibintu rudubi, ahubwo bijyanye n'uburyo bari kugaragaza ko bari guhabanya cyane n'icyo abahuza bari bateganyije mu masezerano ahuza impande zombi. Aha 23 bashobora kuba bakemeza kugaruka kugaba ibitero hano muri Uvira ndetse n'utundi duce twose bari bagaragaje ko bavuyemo. Rero bakaba bashobora kuza bakabyisubiza ku mugaragaro, noneho ibintu bikaba byasubirira udubi cyane, amasezerano yaduha akaba yacika intege, mbega adashobora kugera ku musaruro, dore ko ariyo yari amaze gusa n'ahatanga umusaruro ndetse amaze gusubiza ibintu ku murongo. Nk'uko nanone twari twabigarutseho muri video zabanje, ubu bushobora kuba ari uburyo bwatangiye gukoreshwa na Wazalendo ndetse n'indi mitwe yose isaga 250 ikorera hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yari yagaragaje ko igomba gukora nayo ubwayo ikaba yakibumbira hamwe nta bufasha cyangwa se uburenganzira bugombye gusaba leta y'igihugu cyabo, ubundi bakaza kurwanya uyu mutwe w'inyeshyamba 23 bakawirukana mu bice byose wari waramaze gufata, ndetse ngo bakawohereza mu Rwanda nk'uko bakomeza kubivuga, bagaragaza ko uyu mutwe w'inyeshyamba ari uw'abanyarwanda, mbega ari u Rwanda rwabateye. Nk'uko rero uyu mutwe wa Wazalendo ari umwe muri iyo mitwe itandukanye ikorera hariya, kandi ukaba ufite n'ijambo mu miyoborere y'uru rugamba bafatanyijemo na leta ya Kinshasa. Biragaragara ko bifashishijwe mu buryo bwo kuza kwitegura urugamba, kandi bakitegurira hano mu duce twa teritwari ya Uvira nk'ahantu habafasha kurwanya 23 ndetse no kugaba ibitero ku Rwanda, nk'uko bivuga ko bafite intego nyamukuru yo ko bakirukana abarwanyi ba 23 bakabohereza mu Rwanda. Gusa nanone kuri ibi ngibi, nubwo bigaragara ko impande zombi ubwo ari Wazalendo ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari kuvuguruzanya, gusa uyu ushobora kuba ari umugambi mwiza wafasha guverinoma ya Kongo kuba yakirukana abarwanyi ba 23 bijyanye n'uburyo kuba yakirukana abarwanyi ba 23 bijyanye n'uburyo ikomeje gushaka ubufasha mu bice bigiye bitandukanye birimo no gushaka abacancuro. Aha rero bakaba bashobora kuba bakemera gukorana n'iyi mitwe yose ikorera mu gihugu cyabo, bakaba barwanya uyu mutwe w'inyeshyamba 23 cyane ko bo baba bari kubikora nk'abakorerabushake, nubwo bashobora kuba bahembwa ariko bakaba babikora nko gukunda igihugu, mbega bagaragaza ko ari ubushake bwo kurengera igihugu cyabo barimo babikorera, bitandukanye n'uburyo abacancuro bashobora kuba baza bakabafasha ariko bo bakorera amafaranga ndetse bakaba banatinza urugamba mu buryo bwo kugira ngo amezi yo kwakora akomeze kuba yakiyongera.
Turakomeza gukurikirana hafi ibibazo bikomeje gututumba cyane hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse nanone tugaruka ku bitero bikomeye cyane abari muri coalition bakomeje kugaba ku umutwe w'inyeshyamba mu 23. Ndabashimira cyane kandi bifuriza gukomeza kugira ibihe byiza.